тем, кто позволяет себе такие заявления. ndashaka kwibutsa abo bose bavuga ibyo bishakiye ku Burusiya ko igihugu cyacu gifite intwaro z'ubumara, zimwe muri zo zinateye imbere kurusha izo mu bihugu bya NATO. Tuzakoresha imbaraga zacu zose twirwanaho, ntawe tubajije igihe cyose tuzaba turi kurinda Uburusiya n'abaturage bacu. Мы безусловно средства. Это не блеф. Reka twubike amacupa twegura inyandiko. Uburusiya burihoreye igisasu nyamukirana migabane kirashwe ku bikorwa remezo bya Ukraine, none ubu amarira ni menshi. N'ubwa mbere Uburusiya bwifashije misile ziraswa mu ntera ya kure zo mu bwoko bwa balistike muri intambara. Igisirikare cya Ukraine kirwanyira mu kirere Ukrainian Air Force kimaze kubitangaza, kivuga ko Uburusiya bwarashe intercontinental ballistic missile cyangwa se misile balistike nyamukirana migabane. Igisirikare cya Ukraine cyavuze ko iyi yarasiwe mu majyepfo y'Uburusiya mu gace ka Astrakhan mu gitondo cy'uyu munsi ku isaha saa moya. Amakuru aravuga ko iyi misile yari yapimwe ku bigo by'ubucuruzi ndetse n'ibindi bikorwa remezo by'ibanze. Ukrainian Air Force yavuze ko iki gitero cyagabwe mu burasirazuba bwegera hagati mu mujyi wa Dnipro. Ubuyobozi bwa Ukraine ntibwifuje kugira icyo butangaza mu buryo bweruye icyo bari bapimye. Ibisasu nk'ibi bisanzwe byifashishwa nk'ibya kirimbuzi iyo ubumara kirimbuzi bwashyizwe ku mitwe yabyo. Iki rero ubundi nticyaremewe kurasa mu ntera ya bugufi kuko nyine ni nyambukirana migabane, ubwo bivuze ko cyaremewe kurasa ahandi hatari muri Ukraine isanzwe yegeranye cyane n'Uburusiya, ahubwo ari mu bihumbi byinshi by'ibirometero. Kubera ko uru rusasu ruba rwikoreye izindi misile nini nyinshi, Ukraine yatangaje ko yabashije gupfubya imwe yo mu bwoko bwa cruise missile muri nyinshi iki gisasu cyari kikoreye. Igisasu cyarashwe n'Uburusiya ku butaka bwa Ukraine cyari gifite izina rifite code ya KH/47M2 Kinzhal yo mu bwoko bw'izitwa aero ballistic missile, bisobanuye ko zirasirwa mu kirere. Kuri iyi nshuro Uburusiya bukaba bwakoresheje indege y'indwanyi mu kukirasa yo mu bwoko bwa MiG-31 fighter jet. Banarashe kandi misile zo mu bwoko bwa KH/101 cruise missile zigera kuri zirindwi bifashe indege yitwa Tu-95MS strategic bomber. Ibi bisasu birindwi byo bikaba byarasiwe mu gace ka Tambov. Uku kwataka kubaye nyuma y'umunsi umwe misile zikaze z'Abongereza zahawe Ukraine zo mu bwoko bwa Storm Shadow zirashwe mu Burusiya. Storm Shadow z'Abongereza zarashwe ku Burusiya nyuma ya Atacams z'Abanyamerika nazo zarashwe ku Burusiya ari 6 maze 5 muri zo zigahita ziburizwa. Ukraine yari imaze amezi atari make ikoresha ibisasu byo muri ubwoko bwa Storm Shadow, ariko ikabibikoresha mu kurasha mu duce tw'ubutaka bwayo twarigaruriwe n'Uburusiya. Ibisasu byo mu bwoko bwa Storm Shadow bikorwa n'uruganda rwa MBDA rukora intwaro zifatwa nk'aho ari kabuhariwe mu gutera ahantu hacungiwe umutekano cyane nko mu kuzimu, ibyitwa bunkers, n'ububiko bw'intwaro butandukanye bw'Uburusiya buri muri Ukraine ahigaruwe n'Uburusiya bukaba bwaragiye buraswaho cyane n'izi ntwaro. Ibi bisasu byo mu bwoko bwa Storm Shadow by'Abongereza Ukraine iherutse gukoresha byubatse izina cyane muri Ukraine, aho byakoreshejwe mu gutera icyicaro gikuru cy'ingabo z'Uburusiya ku kiyaga cy'umukara i Sevastopol, zituma Crimea yose iburi tuze ku ngabo z'Uburusiya zirwanira mu mazi. Justin Crump, umuhanga mu bya gisirikare wabaye umuyobozi w'ingabo mu gisirikare cy'Ubwongereza akaba n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'impuguke ryitwa Seabrine, yavuze ko Storm Shadow yabaye intwaro karabutaka kuri Ukraine mu gutera idahusha ubutaka bucungiwe umutekano cyane bwigaruwe n'Uburusiya. Mu gihe nta mutegetsi muri leta y'Ubwongereza uremeza iby'iyi nkuru ya Storm Shadow ko yaba yaratangiye gukoreshwa, abenshi mu basesengura politike mpuzamahanga baravuga ko igihe cyari kigeze ngo Ukraine ihabwe ubu burenganzira kugira ngo igihe cy'ibiganiro izabone nibura ingingo y'irengera mu biganiro. Ari imbere y'inteko ishinga amategeko y'Ubwongereza, umunyamabanga mukuru w'umutekano w'ubwami bw'Ubwongereza John Harry yagize ati ibikorwa bya Ukraine ku rubuga rw'intambara birivugira byonyine. Minisitiri w'ingabo wa Ukraine we Rustom Umerov yanze kwemeza ko igihugu cye cyakoresheje ibisasu bya misile byo mu bwoko bwa Storm Shadow ku butaka bw'Uburusiya, ariko akavuga ko ibishoboka byose Ukraine igomba kubikora kugira ngo irwanirire ubutaka bwayo. Mu kwihanangiriza ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bitera inkunga Ukraine, umuvugizi w'ibiro bikuru by'igihugu cy'Uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko abo mu burengerazuba bw'isi bakomeza gushoza intambara no gushaka umutekano muke mu karere Uburusiya buherereyemo binyuze mu gutera inkunga Ukraine ndetse no gushotora Uburusiya.
ku wa mbere nyuma y'umunsi umwe perezida Biden ahaye uruhushya Ukraine rwo gukoresha ibisasu bya misile biraswa mu ntera ya kure Ukraine yahawe na Amerika ngo ibikoreshe mu gutera ku butaka bw'Uburusiya. Peskov yasimangiye ko perezida Vladimir Putin yatangaje ko ingingo iyo ari yo yose y'igihugu cya OTAN yo kwemera Ukraine ko yakoresha ibisasu biraswa mu ntera ya kure hari ugutangiza intambara ku Burusiya mu buryo bw'ako kanya na OTAN. Ni mu gihe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ucyuye igihe Joe Biden yafashe umwanzuro wo guharira Ukraine umwenda wagera kuri miliyari 4.7 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri gahunda ye yo kurushaho gushyigikira icyo gihugu mbere y'uko Donald Trump afata ubutegetsi muri Mutarama umwaka utaha. Kuva muri Gashyantare 2022 inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeje ko arenga miliyari 174 z'amadolari ya Amerika yatanzwe nk'ubufasha bwo gushyigikira Ukraine mu ntambara n'Uburusi. Ikindi gice cy'inkunga ya Amerika kuri Ukraine yatanzwe muri Mata yari igizwe n'inguzanyo zagera kuri miliyari 9.4 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaragamije gufasha kuziba icyuho mu ngengo y'imari igihugu cya Ukraine. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Matthew Miller yagize ati twateye intambwe ikurikije amategeko yo gusiba iyo myenda. Yemeje ko perezida Biden yanzuye ko Ukraine iharirwa 1/2 cy'iyo nguzanyo, ni ukuvuga ko haragera kuri miliyari 4.7 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None iyi ntambara iraza guhagarara? Wowe urayibona ute? Reka tuganire muri comment. Njye nitwa Eric. Rukundo, amateka, politike, ikoranabuhanga, ubuzima n'izindi ngingo nyinshi zo tuganira kuri channel. Naho butaha. Uko bwije nuko bukeye ibiciro by'ibicanwa bikomeza kwiyongera ubutitsa. Ibyo rero bigatera imitsi ya benshi kurega, kubera ko twese kugira ngo tubeho dukenera kurya kandi turya ibyo twatetse. Ubwo rero bisobanuye ko dukenera n'ibicanwa mu guteka. Ikintu cya mbere ni amakuru. Ubu nta mpamvu yo guhangayika kuko quick cooking ibibazo byose by'ibicanwa yaje kubishyiraho iherezo. Aba bagukorera amashyiga meza ya kijyambere abereye ijisho kandi akora neza. Muri quick cooking niho honyine bafite ubushobozi bwo kugukorera amashyiga y'ubwoko bwose, yaba yimukanwa ndetse n'ayubakiye ahantu hamwe. Ndi kukubwira amashyiga atanga umuriro ku kigero wifuza. Ushobora kongera umuriro cyangwa ukawugabanya. Ibyo biba ari amahitamo ufite mu biganza byawe. Aya ni amashyiga ushobora gukoreshamo inshenga, amakara, bitise ugakoreshamo inkwi. Aya ni amashyiga kandi afite umwihariko wo gukonsa mu muriro muke cyane kandi ibyo utetse bigashya neza. Ibaze ko ari ishyiga rigizwe n'ifuru, icyokezo ndetse n'imyanya yo gutekeraho bitewe n'iyo wifuza. Ndetse by'akarusho abakoresha amasafuriya manini ya muvero namwe turabakorera. Haba iwawe cyangwa mu rugo hose turahagusanga. Amahoteli n'amaresitora namwe ni karibu. Twigisha kandi gukora aya mashyiga ndetse twigisha na sudire. Dusanga i Kanombe mu Busanza, i Rwamagana cyangwa se Kimironko muri gare. Aho nutabasha kuhagera ukore ku rutsinga tugusanga aho uri, uhamagaye kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Quick cooking, kugufasha gucana neza kandi kuri make inshingano zacu. Turi mu isi yaho kwambara bifite ijambo rinini kuki abantu bari bukuvugeho cyangwa se uko bari bugufate bakikubona bwa mbere. Bibaho kenshi ko umuntu yakambara neza ariko ntaberwe. Kwambara neza icyarimwe ukanaberwa bishobokera gusa umuntu wambitswe n'ambagariye fashion. Ubu inkuru yabaye kimomo. Tudoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba y'abagabo, y'abagore, y'abana n'izindi ngeri zose. Umwihariko wacu turaba mbere mu kudoda costume nziza cyane, umwenda wambara aho kubonye wese agakoma yombi. Si ibyo gusa kuko namwe abakeneye impuzankano, uniform, ibyo ni ibintu tuzobereyemo cyane. Tudodera ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amaresitora, amahoteli n'abandi mwese mukeneye impuzankano, byose tukabikora mu mabara na size mwahisemo. Ibiciro byo ntibibakange, ni nk'ubuntu. Akarusho kandi twigisha kudoda. Dufite abarimu b'inzobere uburyo umunyeshuri wigiye muri Mbagariye fashion mu gihe gito gusa aba ari intyoza ku isoko ry'umurimo. Dufite kandi dry cleaner ifura imyenda y'ubwoko bwose, ntidukangwa n'ibizinga. Wizu yaza rero dusanga aho dukorera Kicukiro Zimya cyangwa duhamagare kuri izo nimero ziri kuri screen yawe. Mbagariye fashion, we make the difference.